Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayahnya lah sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini. Dan juga tentunya tak lupa pula kita haturkan dan kita kirimkan salam dan sholawat kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta audisi Tilawah Ramadan 2023 pada hari kelima, Jumat Selasa 11 April 2023. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali bertemu kepada seluruh peserta pada seluruh peserta dan juga Dewan Hakim kita pada hari ini. Dan tentunya kembali kami sampaikan bahwasanya Tilawah Ramadan menuju Ka'bah 2023 ini memperebutkan piala bergilir Haji Aras yang telah dilaksanakan sejak 2021 kemarin. Dan tahun ini kita sudah memasuki tahun ketiga atau edisi ketiga dari pelaksanaan Tilawah Ramadan menuju Ka'bah ini. Dan tentunya kami ucapkan juga selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada seluruh Dewan Hakim kita pada hari ini. Yang pertama ada Al-Ustadz Dr. Baharudin SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz. Wabarakatuh. Iya, sudah siap menjuri atau memberikan penilaian kepada seluruh peserta kita hari ini, Ustadz? Sudah siap. Masya Allah. Selanjutnya kita sambut juga Dewan Hakim kita pada hari ini, Ustadz AS Kambi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tampaknya Ustadz Kambi sedang melaksanakan ibadah umroh ya Pak ya? Sedang berada di Tanah Suci Mekah. Tapi tetap siap ya Pak ya untuk memberikan penilaian kepada seluruh peserta? Ya. Ini sebentar lagi kita akan tawaf dan saat ini lagi di gerbang utama Masjidil Haram menuju ke alamat Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Masya Allah. Semoga dilancarkan seluruh perjalanan ibadahnya ya Al-Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita melangkah ke Dewan Hakim kita yang ketiga, yakni Al-Ustadz Munawwir Hamid SPD. Assalamualaikum Ustadz, sudah siap memberikan penilaian hari ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah siap. Masya Allah, luar biasa. Baiklah, tanpa berlama-lama kita melangkah ke peserta kita yang pertama, peserta dengan atas nama Davarian Syah Agung. Assalamualaikum Davarian Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Kepada peserta atas nama Davariansyah, boleh mengaktifkan kameranya. Waktunya maksimal 7 menit, dimulai dari ketika Davariansyah mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Allah, itulah tadi penampilan dari Davarian Syah Agung. Selanjutnya kita melangkah ke peserta dengan atas nama Muhammad Rahmat Ramadan. Assalamualaikum Rahmat. Waalaikumsalam. Iya. Waktunya maksimal 7 menit dimulai ketika Muhammad Rahmat Ramadan mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila
عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Tadi penampilan dari peserta dengan atas nama Muhammad Rahmat Ramadan. Selanjutnya kita melangkah ke peserta yang ketiga. Peserta dengan atas nama Muhammad Faraz Dafa. Assalamualaikum Muhammad Faraz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Muhammad Faraz Dafa waktunya maksimal 7 menit dimulai dari ketika Muhammad Faraz Dafa membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا
قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Masya Allah, itulah tadi penampilan dari peserta dengan atas nama Muhammad Faraz Daffa. Selanjutnya kita melangkah ke Husnul Muawiyah Arif. Assalamualaikum Husnul. Waalaikumsalam Kak. Iya, untuk Husnul Muawiyah Arif waktunya kurang lebih 7 menit. Dimulai ketika Husnul mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Setelah tadi penampilan dari peserta dengan atas nama Husnul Muawiyah Arif, selanjutnya kita melangkah ke Irga Ahmad Hafizur Rahman. Assalamualaikum Irga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Irga waktunya maksimal 7 menit dimulai ketika Irga mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu minhu qalila
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Irga Ahmad Hafizur Rahman. Selanjutnya kita melangkah ke peserta dengan atas nama Ifah Mutmainnah. Assalamualaikum Ifah. Waalaikumsalam. Ya, untuk Ifah Mutmainnah, waktunya maksimal 7 menit dimulai ketika Ifah mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila Inna sanulqi alaika qawlan thaqila Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila Inna laka fin nahari
Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Ifah Mutmainnah. Selanjutnya kita melangkah ke peserta dengan atas nama Fatur Rijal. Assalamualaikum Fatur. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, untuk Fatur Rijal waktunya maksimal 7 menit dimulai ketika Fatur membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menggunakan nada murattal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma
يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Fatur Rijal. Selanjutnya kita melangkah ke peserta dengan atas nama Haikal Idrus. Assalamualaikum Haikal Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Peserta atas nama Haikal Idrus, waktunya maksimal 7 menit, dimulai dari ketika Haikal membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في
النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Haikal Idrus. Selanjutnya kita melangkah ke Muhammad Qoid Fawaz. Assalamualaikum, Qoid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktunya 7 menit maksimal, dimulai dari ketika Muhammad Qoid Fawaz membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك بالنهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Muhammad Qaid Fawaz. Selanjutnya kita melangkah ke peserta atas nama Dendi Setio Anggoro. Assalamualaikum Dendi Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya maksimal 7 menit dimulai ketika Dendi membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Dendi Setio Anggoro. Selanjutnya kita melangkah ke peserta dengan atas nama Zulfikri. Assalamualaikum Zulkifli. Assalamualaikum Zulkifli, sudah bergabung bersama kita? Iya. Baik, berhubung Zulkifli belum berada di ruang virtual, kita melangkah ke peserta dengan atas nama Ahmad Fatir. Assalamualaikum Ahmad Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya maksimal 7 menit dimulai ketika Ahmad Fatir membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن
لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Ahmad Fatir yang sekaligus menutup seluruh penampilan dari para peserta live audisi Tilawah Ramadan 2023, Ramadan menuju Ka'bah, pada hari kelima edisi Selasa 11 April 2023. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke sesi komentar dari para Dewan Hakim. Yang pertama kami persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Baharudin SPD MPD. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin mengenai jaringannya. Artinya hampir seluruh peserta tampil dengan jaringan yang bagus. Kemudian yang kedua, tentu perlu kami ingin sampaikan kepada peserta mengenai kriteria penilaian. Misalnya di bidang lagu ya, kalau lagu sumbang ya, sumbang maksudnya sumbang begini. Lagunya lari, ya, mestinya misalnya lagu Hijaznya jawabul jawab, akan tetapi ujung lagunya itu lari ke lagu Nahwan, itu menjadi jali namanya ya. Jadi dikurangi 2, itu pengurangan 2. Kalau misalnya kali 3 Dewan Hakim yang kan cukup lumayan, itu banyak pengurangannya ya. Jadi itu kesalahan, jadi fatal namanya kalau begitu. Jadi lagunya lari, yang mestinya dijawab dengan lagu Hijaz jawab, misalnya ujungnya lari ke lagu Nahwan. Oke. Berikutnya dari segi tajwid misalnya, ada yang mestinya huruf itu dibaca tafkhim, misalnya ro mati didahului baris fathah misalnya, itu mesti dibaca tebal, kan, tapi dibaca tarqiq, berarti itu melakukan kesalahan ya. Itu dihukum khafi, itu ya kesalahan ringan, dikurangi 1/2 kali 3 Dewan Hakim misalnya.
Jadi ada yang kesalahan ringan tapi dilakukan secara berulang-ulang, itu kan akhirnya menjadi fatal ya. Terkadang ada peserta bagus tapi dia jatuh bukan karena melakukan kesalahan jali, tapi dia melakukan kesalahan khafif tapi dilakukan secara berulang-ulang. Akhirnya nilainya dikurangi dan seterusnya. Ada juga tadi yang peserta yang mestinya panjangnya itu hanya 2 ketukan, ya, misalnya matawi, tapi di lagu akhirnya menjadi panjang sekali, ya, misalnya wa atwamu qila, misalnya qi, baca qila, umpamanya, itu lebih ya, limatnya, ya mestinya hanya 2 ketukan saja, ya. Saya kira itu sajalah dari saya selaku Dewan Hakim. Mungkin ada komentar lain dari Dewan Hakim kita, silakan. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama komentar dari Dewan Hakim kita yang kedua kepada Al Ustadz A.S. Kambi. Kami persilahkan. Mungkin beliau sementara tawaf ya. Mungkin tidak usah diganggu duluannya ya. Mungkin Ustadz Munawir sajalah. Nah, beliau sementara ibadah itu. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan dari guru kami, Ustaz Bahar. Ada juga tadi beberapa peserta yang sekiranya itu dihukum matnya, ya. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Bahar bahwa ada yang terkadang melebihi dari 2 harokat, 4 harokat. Jadi otomatis mau tidak mau nilai dari misal dari hukum tajwidnya itu otomatis berkurang. Ya, kalau dari segi lagu mungkin lebih banyak tahunya itu sama Ustaz Bahar. Kalau mungkin dari segi tajwid dan fasoha, ya mungkin ada sedikit dari saya yang bisa dari nilai. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Dewan Hakim kita pada hari ini yang menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan penilaian kepada seluruh peserta dalam live audisi Tilawah Ramadan menuju Ka'bah edisi ketiga tahun 2023. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan mudah-mudahan yang nantinya terpilih menjadi pemenang adalah orang yang betul-betul memberikan dan menanamkan semangat membaca Al-Quran dan bertilawah dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudahan seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini, mulai dari penyelenggara, para peserta, dan seluruh kru yang terlibat juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan juga sampai ketemu di live audisi Tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang selanjutnya. Terima kasih, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri. Marilah kita menutup majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.